وقنكان يوبلو على عنتكان يوبلو كبسام داحتن يوبلو الذي يمنتكان يوبلو وجبي وجبكان يوبلو سلفي وسلفخان يوبلو زور اللوا استوعل 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 سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو صبوكت كونو ناي وتر تمنيتنايو لومونا قدس زيناتاتن مسو زخيد عميق تنتانان حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتا مسانا كتصنعو لايك سبورت مبقبار دما كام مجمريا كجمرو نعدمكم very interesting stories زينات تنتانا حزنا قريبنا لنا كسام موداتا دما مسانا تصنعو زقر من زدن نقل نقر دما مالي يزلو what's going on مجمريا بمنتهى كنجمر نقل البوليتيكا وكنتات نقدر فمت إيكونومي وطبعوي تزارب جلو كنتات نرى. Ukrainian President Volodymyr Zelensky says Ukraine has agreed on a framework economic deal that could give the US access to its critical mineral resources. He described the deal as part of a wider agreement, but insists Ukraine needs security guarantees from the United States. The US President Donald Trump says the two leaders will meet to sign the agreement in مچم از کوینات انا یوکرین بيوكرين بمنجد يوكرين امريكا بقيساتو زنبرت نيتو بقيسو زنبره ثلاثه عام دحر مقطال ثلاثه عامات حليفه بزلو لغزي يوكرين راشا كتمارخايا كتودايا قلملت بالزربا زنبره نسو تغيروا امريكا كاب راشا امريكا قريداتو مالا بزوانزي مجمريا نتن معدنات لحمشت 100 بليون ولا كسب حد تريليون كبت زغلي لدونالد ترامب مسانا كونترات كتقبر لكم اكسكلوسيف رايت نا امريكا فلوي مثل كم زهلوا زي تسقطاتنا يوكرين بامريكا كم زات غير ولا دونالد ترامب اتس ا فيري انترستينج لوكراتيف ديل نابله بزعبا ديل استرايد زارب نسو كتزغرمك ازو كل ميديان اوروبا بوليتيكان اوروبا ولا حنت غزيو نحنا خي ابتكوينات يبركتنا عندنا كابت زغاتاتنا يوكرينسي اي قبعنا نديو ويون ديل كنقبر لنا زبل قندي يتسنى امريكا بوقعي كل ميدياناتهم كل بوليتيكانياناتهم كل صلاوناتهم كملسنا له غنزبنا 5 نقبر لنا خبل خلو اوروبا غوسي مماتن بليونات غنزب قطبوا مع حركه قطبنا امريكا كوب صبو يزلو بتودا مس اوروبا تنساسي كاصبيقو صبو يزل اوروبا ግን بواغا ناي قطبهم بواغا ناي كل نغراتهم حدغا وديقوم كنسهم مليسهم ابتكوينات نقيسهم دونالد ترامب ابتكوينات كودو يقوي نساتهم ابتكوينات كناوحو ገንዘብ يحجزو تراجيدي دفصم زلو كم زناي دا زحزن فيلم مش على بحماق زود فيلمي كومينا نرزلنا بيروبا ما بيتا فيلم تودا على نبليلنا نالباتهم بوليتيكانياتات تناطم ناي بوليتيكا سلطان كم فيلم خوين خودا على ومبر اوروبا سلازو دغه زما تصبو ነገር አለ ማለት አይኮነን ግን ብዝኸድዎ ዘለው ደፍነትና በይ ከም ዝበጽሑ ዳርጋ ማንም ሰብኩ ግምቶ ዝኽእል እዩ Let's continue. Washington on Friday, but he stopped short of offering full security guarantees to Ukraine. Ukraine's President Volodymyr Zelensky first put forward the idea of giving the US access to its mineral wealth last September, even before Trump was elected. The aim was to offer Trump a deal he couldn't resist, as a way of gaining his support and also of strengthening Ukraine's position in any future talks with Russia. Kyiv claims So أبز تري ولا اللهم مجمريا أب دونالد ترامب قد ممرات وأمريكا خيدو رخيبو نيرو دونالد ترامب إذا حسب معدناتنا أمريكا توصدو زبل ناي دونالد ترامب حسب هيكون باي ذا واي كرداكم زلو مراحنا يوكرين زلنسكي معدناتنا وصدو أصوار حبونا يلو بعلو دمصو حسبي فنجو تمليس وي قبل جمير زلو بعلو زبقسو حسبي نيرو زي كابو كيدو ندون ترامب بزي كأمنو زغل بزينا خنوصدو نغل كابراشا توصدو نسخو صدو نعنا دما صوار همونا قل بليلو بتي مقمت قالنا حساب تاي دونالد ترامب بحج نكبي اللي كونا نزوصدو زلو بتو وسيد كاسة تكم كالو ناتو عدام لسل يزبلو زلو سلازي زيلنسكي بحجي ناي بليونات أصوار كاب دونالد ترامب أمريكا نخو وسديو لازم عدنات كبكايلو دونالد ترامب كان تابلو له نو نايتز وسط كايما مجمريا بلسله دحري قسيل اخريه كما يجرك حجزا كايب له ስለዚህ ዘለንስኪ ጥሪ ልታ መፈንጠራ ናይ ዶናልድ ትራምፕ አባኸሎ ተሸኪሉ ለማለት ዝቲ ሬር ኤርዝ ብሎ ማዕድናት uranium used in everything from aircraft to missiles. Ukraine also has deposits of rare earths essential for devices such as smartphones and computer screens. The new deal is also reported to give the US access to Ukrainian oil and gas.
The Ukrainian president had balked at a previous US offer, which included a demand for $500 billion worth of profits from its natural resources. زحزني زخل ጸጋታት ከለዎም ኤሮፓ ከም ሕሱም ኣብ ጥቆም ከለው ንኤሮፓ ክወሃብ ዝግባእ ኣትሊስት ማለት እዩ ጎለበዎም ስለ ዝኾኑ ኣሜሪካ ብምሉእ ግሕት ኣቢላ ክትወስደያ ኤሮፓ ድማ ልክዕ ከምዚ ሓንቲ ፊልም ላ ናይ ኣብ ሪያሊቲ ኮሜዲ ኣይኮነን ኣንበሳ ሃዲኑ ገለ የምፅእ እሞ ምስ ኣንበሳ ኮይኖም ይሃድኑ እሞ ኣብ ኣዛበ ገለ መለ ሽዑ ኣንበሳ በሊዑ ምስ ፀገበ ነቲ ተረፍ መረፍ እቶም ኣዛብ ንዑ ክበልዑ ይጅምሩ ኢትስ ጀስት ከሚና ንርኢ ዘለና ኤሮፓ ኮምፕሊት ላብቲ ፀወታ ኣጆኹም ሳና ኣለኹም ገለ መለ ተባሂሎም ከም ሕሱም ዝርካቡን ዘይርካቡን ሂቦም ብሓደ ኢና ኩልና ኣሕዋት ኢና ይበሃል ነይሮም ኣብታ ናይ መወዳዳ ድማ ሓንቲ ካል ምስላውና ኣላ ኣብ ብትግርኛ ክልተ ሰረቕትስ ክማቐሉ ከለዉ ይበኣሱ ዝበሃሉ ልክዕ ንዓይና ንርኢ ዘለና ኤሮፓ ኣብቲ መመቓል ጠቕላላ ተጓሒፎም ኣለዉ ኣሜሪካ ግን ዶናልድ ትራምፕ ብክልተ እግሩን ኢዱን ረጊፁ ነቲ ዘሎ ኩነታት ከወስዶ ይጓየ ከም ዘሎ This payment for past aid provided during the war, something critics in Kyiv described as colonial. The previous offer also failed to include any security guarantees. ሕጂ ኣብዚ ዝተፈላለየ ነገራት ክንርኢና ኣብዚ ስምዕዎ ዶናልድ ትራምፕ ታይልዎም እንታይ ዓይነት ጋራንቲ ክቦም ኢና ዝኩሉ ማዕድናት Failed to include any security guarantees. Speaking at his first cabinet meeting, US President Donald Trump said the US won't be offering very much in the way of security guarantees for Ukraine. So ናይ ዝኩሉ ገንዘብ ትወስዶ ዘለካ እንታይ ክቦም እስከ እንታይ ዓይነት ጋራንቲ ናይ ሴኩሪቲ ክቦም እዩ ወላ ሓንቲ ከባ ኣይኮንኩን ኢሎም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኤሮፓ ዘለዎ ፅሊ ምናልባት ክሳብ ሕጂ ፅቡቅ ገይሩ ኣይተረዳእናን ኣሎ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ደልዮም ዘሎ ንኤሮፓ ወላ ንሳቶም እውን ኣይ ቲንክ ተሓቢኦም ይበኽዮም ክህልው ዝኽእሉ መዓልታዊ ሓድሽ ነገር ዝሕዝን ነገር ትሰምዕ ብዛዕባ ኤሮፓ ዝገብሮ ዘሎ እዚ ናይ 500 ቢልዮን ናይ 1 ትሪልዮን ከባቢ ማዕድናት ወሲዱ ሲ I don't want to give any security guarantee ብሎም ስምዑ ዳሓን Not going to make security guarantees beyond very much. We're going to have Europe do that because it's in, we're talking about Europe as the next door neighbor. But we're going to make sure everything goes well. And as you know, we'll be making we'll be really partnering with Ukraine in terms of rare earth. We very much need rare earth. They have great rare earth. For more, I'm joined now. So, زقرمي ولا دونالد ترامب حفر أي سكف ولا كم زك تزاربون كقرب دبلوماسي قال ملأ سكف كايو أنا ولا فليز ولا أنا 500 بليون ولا أنا 1 تريليون ديلك برمبر فلوي بكل خال ويونا سكيورتي جارانتيني يوكرين كبلو زخل مخنات يلن كم تنا أوروباينا هنريوم أبو أوروبايم زيادة جارانتي كبزلهم قربيتهم سلزقونه أنا بقى تفلوي معدنات دقاقي ميخاز rare earth mineral resources بل كي حفرق أكرو كمان ستير تبلو أوروبايا نزل سمعهم سي كحنقوا يقولون ولا تنجزتني هذا جزء من قال ملن رأيهم يسأكاي تدري دونالد ترامب أو تاي بك تقول بك محيقوا وسيدوهم أول حنتك بك ما يكون تلاقى. With Ukraine in terms of rare earth, we very much need rare earth. They have great rare earth. For more, I'm joined now by Ukraine's former Minister of Economic Development, Trade and Agriculture, Timofey Milovanov. He is now the president of the زياك ملس لكم يا مجمريا جناب زياد سمعوا كل ميديا أوروبا كم يتسألين له خطريهم. Donald Trump says it will be up to Europe to provide security guarantees to Ukraine in the event that a peace deal can be reached with Russia. But those security guarantees could scupper a deal that the US president hopes to sign with Ukraine, allowing America's access to key. الجنتايو يوكرين نزم عدنات زتدلاكو بعبيو أمريكا خطكلاغل لهم كتحجزهم سلزدليهم. سلازي زخونة security guarantee زي بتقينوسي نمخانو خي يوكرين نتديل كفرمو يخلديو انبكبل يخلدو ايكل النزبل زرا بعد ما اقدا سعتيو بزعبو زي يوكرين انا يوكرين ما راح يزال نسك تزارب mineral resources. Now Ukraine says it needs the assurance from America before signing any agreement. Well, speaking at the White House in the last hour, the president said it's Europe's problem. I'm not going to make security guarantees beyond very much. We're going to have Europe do that because it's in, we're talking about Europe as the next door neighbor. But we're going to make sure everything goes well. Peacekeeping is very easy. It's making the deal that's very tough. Well, it seems. ስለዚህ ዶናልድ ትራምፕ ንጹር እዩ ዘሎ ናይ 500 ዲ ዋላ ገለ ቢልዮን ፀጋታት ሬር ኤርት ናይ ዩክሬን ክወስዶ እየ ንሱ ድማ ናይቲ ዝሓለፍናዮ እዩ ናይቲ ዝሃብናዮን ዝሓገዝናዮን ክሳራታት መቕሰብናዩ ወይ እውን ዕዳ መምላስ እዩ ካብ ሓሊፉ ግን ፍሉይ ሴኩሪቲ ጋራንቲ ክገብር ኣይክእልን ስለምንታይ እስካሁን ብላ ኣሎ ሴኩሪቲ ጋራንቲ ክገብር እየ እንድሕር ኢሉ ምስ ራሻ ዝግበር ዘሎ ስምምዕ ክፈርሶ ስለ ዝኽእል እዚ ካብ ንዩክሬን ንፑቲን ደስ ዘብል ነገር ንክገብር ምስ ፑቲን ዝያደ ቀረባ ንክሰርሕ መሪፁ ስለ ዘሎ
بعالكم تفلتوا يوكرين يزبلهم زلو في ملخت اندحر تردي كاخوينو بعالكم تفلتوا انا ودي جايوناتي نبس بوتين يخسر زلي مساهم جايم يبلين يزبلهم زلو I mean that's clearly ولا حد توسق الله that the president was more interested in rare earth rather than security. He said an economic deal with Ukraine would benefit both nations. Doing very well with Russia, Ukraine. President Zelensky is going to be coming on Friday. It's now confirmed, and we're going to be signing an agreement, which will be a very big agreement. And I want to thank Howard and Scott for the job you guys did in putting it together. Really did an amazing job. And that'll be on rare earth and other things. And as you know, we're in for probably $350 billion. Europe is in for $100 billion. And that's a big difference. So we're in for probably 3 times as much. ولا زغطر حجي كانوا عيكونان إلهم يوم أوروبا ديبيتس قبروا زلوا بحفش هاكن تايزبل زلوا ناتو كابينة منيسرات مس سكات بيست نايت تريجر سا حلافن تي هاورد قالت بلو هنا كومرسن ساتهم يوم ديل هاندلز قبروا زلوا نت كونترات سلازي أب عربة بيلنا نتي كونترات نايت رير إيرث بهذا زلوا كنا فرار ملينا نحنا 350 بليون هيبنا لنا قبل كله تزي كاب زيرو بقيس يكون أنا تقدر تتكمل زلوا برجز أني كاب جلن دم أميرم تي وهم زلوا فلوتيو معلو زبلو زلوا يكونن كم قطر زبوا سبات كم زلوا فلوتيو أوروبا كنت تحت هذا ميتي يوم هيبهم زلوا يزبل زلوا هجي مني أوروبا قبل كله نسون ملنا هكذا أوروبا دي ولا again دونالد ترامب كل زي تويست تخونه فاكت شيء تكمل لذي نتيم ولا درتاناتو أن عيسو أكونات يبنى مرعين نفسه أمريكا تعبان خانة مرعين tactical لو زخانة negotiation أقداسيو. Much and yet it's very important to everybody, but Europe's very close. We have a big ocean separating us, so it's very important for Europe, and they hopefully will step up and do maybe more than they're doing, and maybe a lot more. But President Zelensky, who, as we just heard, is on his way to DC on Friday, seems less enthused about the deal on the table. So, دونالد ترامب أن أمريكا زجد سا أن أمريكا زربحة ما جاي يروحناتو make America great again تلزي كل زجبره everything زجبره زلوا أن أمريكا كتاكم زغل كربح زغلي كاتا حجها ده عشرة عم يكون حجي أمريكا كربح زغل تحطوا تم قالوت ناي نفسهم ما جاه قبر كل نفسهم greatness ناي نفسهم كسر حيو كله ده أوروبا clearly يلون أبكم تدين أوروبا يلون تلزي make America تكنتها ما جاه تبل ده لا مسؤوم يوم كينهم زلوا سوم تدين بقى نحناون نتا نسخات ما جاه تقبر زل أمريكا نحن هذا ما مسخا خوينا make America great again كنجبرينا ولا أوروبا يتفع زعينتو يتجرحناتهم. And about the lack of detail on security guarantees. That's why in this deal there are only basic things about security guarantees and etc. But I think it's not about it. Next steps have to be about it. Without future security guarantees, we will not have really justice and we will not have really ceasefire. السباي كتصل القرب تعرفوا الله. السباي ولا حن تشتروا فيه يبلون حقيقي ما ده يسأل المخنيات كيكون نقاتي موازن له زلنسكي زغل لها بتكفرم تخينو دارجا بفينش عيد فرم زلو مريج عون زلو مثلا انت كفرم كوينو انت هنا خن ركبين لنا نفرم زلنا سكيورتي قرات زي وهبنا تخينو حق يخم قبل هبتنا هاجرو فلو هبت ساغانا هاجرو انها بخلو انت واحد كاب كالت الاي كاب زخون يكون كنكلا خللكمنا غارانتونو بكمنا كبلهم زخل حيل زي ملاو ناي بحق زت حساسبيو but again سلامتايكم يبلا دونالد ترامب كونديشن ناي يوكرين سلت فلطيو ناب زخوده يبلون ناب زبله يبلون ناب دونالد ترامب دخل صقع يخل ولا حو ناي فلاديمير بوتين عيناي تمرج يتحطو so again اب كم زي عينت سبورت اب كم زي عينت بوزيشن مزبط حكا زلكا مراتي تاصبيبي اقدم كا تحسبن يركا اقدم كا كايدا تفلت نيركا قدم مزلال كابي كم تودق تفلت على كاي بحال نيرو بلا غيرو ما صايتو متواسايو كم حسن تواسيين 3 عمد اتا فيلم كن كتودا هجي لذا بتا فيلم لما كنا من تاين فاتا تاكتر تا فيلم مدة لذي تعرف نريال لنا مالتي What Trump spoken about, and if we don't have it, nothing will work. So we will have nothing. Nothing will work, and I know it. That's why I need it. That's why I said that. Okay, I'm ready for basic thing, and we have strategic partners and a lot of things. But I want just to understand what will be tomorrow with us, with our families. كم نريد لنا ناي ترصروت ناي تسفع مقراص ناي حرقان منفس يرايو بسفي هو انت فيديو كوميدو رياكت تقروا لزلوجن of course كان ترصر كحرق هبتنا عدخا نقوانا
ولا حنت زي جبرال كا كوز زغل كابز غف من الله كابز غف انتهى الله للغلا عد خا باديم كا هزبها هليق كا كتماتات كا فيخا هزبها فعبتناتي ومن سيات كهاليقوم حج دما نتي تحت مريز زلو صقاتات كدما نتي عبت كوينات ولا حنتي كنت عبد مون زي فسسه متيو كل صقاتات ناتكا غحي فخوز زي كبلا كغلو مسراشا كم زي قاطمه كان غربيت كان راشا هبت غاي وسدو ولا صقاتات كاي وسدو عندير كايلكا عندير زجمر هبت كنتات لومي ابي بصي حلا زياده امريكا دقيفات وزكا الله كل زي كم زغحفات كهم تخيت فلوتيو Just to understand, and where are you? So we don't need only, only deals about money, because we are now surviving. That's why my first question is: will America stop military aid or not? Not any actions in freezing, and I'm very thankful to the President Trump and to Congress, bipartisan support, and to people, to the people now. But you understand that tomorrow we will not finish the war because it's Putin. Let's go live now to Washington, bring in our US correspondent, Mark. So Zelensky ناي بحكي أنتر تيرو يزارب كم جلينا نرزلنا مخنياتو reasonable يرداني قالت كن زي هابتك بكاد هروين ولا حد يتكبر لي تخين كان تخبر زي بكاي زي بنزلوا تحطوا جن أم بخبل كعقم اللودي أمريكا كم يجروا ميفنك الواوني فلت يوم يجور ريدي نخفنك الواون أم مسرح كم جلي زنقر تا بلاي بوك وتا مسرح دمعكم يا مزحت جزء دحري أبت من قدنا أمريكا تاني كا نتسبتي كابوليتيكا دي لجتماعيس كبرويم تلزي كابتي السلطان كم زهلو حرايك فرمي يزبل سبام يوم دمان تابوتا كت حزوايم بخم ياخد كتل مخنياتو نسوك ما تخلو كوينات يوكرين كوينات أي أفكرني يعني زبالة مراحي كنت إلهم يمامتي يوم سلزي كم تاخد ميوز نبورو مراحتي كنت علي ما أبت من قدت أطول سلسلة زي جاب يوكرين تراينا نرزل لنا كملوا سينا تكونتات بأبيو أبتي راش أبتي زي بوليتيكا وقدينا نرزلنا وتدرى كنتاتك. We're starting off with news of heavy fighting coming in from Ukraine. The Russian forces in the latest have launched a multi-pronged attack. Russian forces, in fact, are slowly tightening the noose around the eastern Ukrainian city of Pokrovsk. And now the Ukrainian troops have launched a counterattack in the eastern Donetsk region. In fact, Kiev claims to have gained control over a village which is near a key transit artery. التكوينات أبدي مبرعنا يوكرين نبحق برتق كويناتي كايت كم جلو يزنقر بزي بوليتيكاو نوت يقات ما مالو يوكرين دما نايمو داتا تنفاسو بزلاتو بيواقو خم جلو أمونغو راشان يوكرينين راشا دما التكوينات أبتي جنبارات رايدي كونس ولا أبتي تارجت تكبرو زلا infrastructures بحال دما ببزح درونات ميسايلات تهرم كم زلا اتكالو قداي قدامنا سلد وسدت ميديا وذا يوكرين مقدا سلز قدو فدا أمبر تكوينات سلز حالي كونن سلز جاي كوينات برتعدي زحلا يكوننا قداسي أمريكا أبينا كونتات الله أبزبنا جو بايدن نفس كف كونتات بزر سنة من قبل كأيو زر بنيرو كساب نا إسرائيل كوناس الجمر لأن إسرائيل قدامنا ميديا لمن قدامنا تفلوت يعريتنا إسرائيل زحل بالنسبة لدما نبي يوكرين ملو سنيرو كل تنري يزلنا نا يوكرين قداي and the logistics hub of Pokrovsk. Now, while Ukraine is stubbornly defending the city of Pokrovsk, its encirclement or fall could actually put Russia in a rather strong position to mount attacks in several directions in the east and also increase pressure on Kiev at a critical juncture in the war. And Russia, in fact, أزيا بوكروفسك تبهال كتما دارجا نايموت وجيز كهذا لا زلوا يزبال يوكرين فتش من عهد في كولونيا من عند قريبهم عبد حريق كاله جنبار جيرهم نقعدتهم من رشا زي كبيري كخون بزح بوتات قاطر كمرصومي سلازي نايموتن حياتن وجي كايت كم زلابا بنجارو نتا بوتات يا كترايك قاطر خبلو اب كباكاتو كم زخولي زنقر زلو سلازي تكوينات بتعمي بزعزع مرتع كويناتي كايت كم زلا مونغا كلتيم حالتات has also increased the intensity of attacks recently targeting Ukrainian supply lines in attacks in Kursk. In an effort to regain territory it has lost ahead of peace talks. And in recent days, Russian forces have unleashed heavy firepower on the region. A loss of Kursk would actually leave Zelensky without any bargaining chip, as and when the negotiations begin, and that is how crucial these developments are. Ukraine, remember, launched a كم كل سف دفلتو أبزي حنت نجار كريكم أبزي كارتا أمتري ولا لهم أبطلع على كورسك ريجنز بحال دما أوش راشات يوم دما حدا متكعتي فني يوم نيروم يوم يوكرين اتبوتات نمع كعبو دما
ሰፊሕ ዋጋ ወይ ከዓ ከቢድ ዋጋ እዮም ዝኸፍልሉ ዘለዉ ይዝበሃል ሕጂ ድማ ራሻ ጠቕሊላ ነቲ ቦታት ክትወስዶ ቀሪባ ከም ዘላ ብኩሉ መጥቃዕቲ ፈንያ ከም ዘላ በዚ ኣብቲ ፖክሮቭስኪ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እቲ ኩናት ብርቱዕ ኣሎ ዩክሬን እንዳኸመይ ገይሮም ዋግሎም እንድሕር ኢልካ ባይደን ቅድሚ ምኻዱ ኩሉ ዘድልዮም ኣትሊስት ክሳብ ወርሒ 5 ወርሒ 6 ከዋግቦም ዝኽእል ኣፅዋርን ኩሉ ሓገዝን ብህፁፅ ድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ምምራፁ ኣብፅሒሎም ነይሩ ስለዚ ዝኣክል ኣፅዋር ነይርዎም ንኽዋግቦም ናይ ሰብ ፀገምቲ ዘይኮይኑ እስ ወይ ድማ ብብርታዕ እቲ ኩናት ዝቕፅል ዘሎ እዚ እቲ ወታደራዊ ኩነታት ክኸውን ከሎ እስከ ናይ ኤውሮጳውያን መራሕቲ ኣዘራርባ ድማ ንስማዕ Talk about, well, Trump, Ukraine, Russia, America, Europe, what is going on now? So Europeans, weak and woke leaders, and Canada's dreadfully woke Justin Trudeau all gathered in Kyiv today, 3 years after Russia first invaded Ukraine, demanding to be a part of the peace process, demanding, that Zelensky is a part of the process. ኤውሮፓ ድማ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ተተኣኪቦም ይኸዱ ወክ ሊደርስ እዮም ዝብልዎም ካብዚኦም ወክ ማለት ካብዞም ጠቕላላ ነዚ ዓለምና ናብ ካልእ መዓዝን ዝወስድዎ ዝነበሩ ናብ ሓደገኛ መዓዝን ዝወስዱልና ዝነበሩ ብምሎምኩም እዮም እዚኦም መራሕቲ ዝነበሩ ሕጂ እዮም ዝቕየሩ ዘሎ እምበር ናይ ግብረ ሰዶም ናይ ገለመለ ኣጀንዳታት ደሳስዩ ዝነበሩ መራሕቲ እዮም ነይሮም ስለዚ ስትሮንግ ሊደርስ ኣይኮኑን that's why ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ፈርከሽከሽ ዘብሎም ዘሎ ፅኑዕ ዝኾነ መርገፅ ዘይብሎም ኣብ ልዕሊ ድማ ህዝቢ እውን ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ጎኖም ዘይተሰለፈ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኦኬ Now, I definitely believe Zelensky is going to have to be in there. Russia and America can't forge a peace deal unless he agrees with it. But as for these idiots from the EU, bunch of sclerotic old gits, most of whom are on the way out anyway, who've run their countries into the ground and who do nothing but squabble, I'm glad they're not at the peace process table. But what do you reckon's going on then, Russell? So كحتت كلنت هاي بلا كلهم زم راح تزيم نفس وقفهم طريقايهم هاجرهم نتحت جزهم كم تم كل دقوا بزلوين ولا حدا كاف زي مرحتي قطباوي عبيت بهاجروا زم تزلي لين كلاتهم so they are نتعدم نقول كل الدوس زلون بر نلا على جزهم زي يواز اللي يكونون اليوم سبعتياتهم عسرت زي كباب يوكرين كبو قال نجار كلام مفتوح كجبروا مفتنون يرام كلام بفتشونكم كحسب زغل يكون حدا سبكم زورون بزي خاتفلت كلاتهم هذا عينة جربة هذا عينة كايدة هذا عينة تحسس بازلوهم هاي كلاتهم وتصيد دما كاب كندا جميركا كندا بتصقاتات ازي هاتام هاجري ابتعت مرحنات نايزي جاستين ترودو زبال دما ترميسا زلايا اذا سبزكو بنقور كخل على عدل كلوات غينو جن لك كمتم بأوروبا زلو كل تصقاتات ناينا دادن قلن كلو انرجي جرين تكنولوجي كانت اتاتونا يلو انصار ربحاتنا يهاجروا بمخاط تاغوت قطبا نيتهاجر اب حدغا جزاوتي اي سرح سد ما نخرا يكون نخغز كغزولو زي كل درجه تبصي مالت كندا زسفح مريج زلوا صقام كلو ما يغباني جن ات بوليسي حماق دحر خوينو تاي صقاتات لك اغداسي كونه لك كما مزم اوروبا يخاز قراربسو كم اتومي اوروبا ترميسلو نعمنا قد حدا ما نسو نتهاجرون رميسوا أمريكا قد يزقبوني at least أتقطبانات مالك. I'm not sure really. I'm just. I don't think anybody is. I asked you. I didn't know where to go. But I want to talk about the whole Macron thing. So Macron has met Trump this afternoon. So there's already pictures out there of a few minutes ago. They're in the White House, almost holding hands, which Trump seems to like to do now. But what is the point of Macron meeting Trump? I mean, Macron is on the way out. He's largely been defeated in elections recently. The public in France have turned against him. So he's got no kind of mandate, really, no power. I mean, obviously he's got in first, which says a lot about our kind of. So بحال መንገዲ ድማ ዞም መራሕቲ ንሪኦም ዘለና እውን ትርጉም ዘለዎ መራሕቲ ይኮኑን ጃስቲን ትሩዶ ናይ ካናዳ ብህዝቢ ተፅልዩ ካብ ስልጣን ንክወርድ መዓልታቱ ዝፅበ ዘሎ እዩ ማክሮን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዝራኸብ ዘሎ ንባዕሉ ህዝቢ ፈረንሳ ንሱ ዘምፅኦ ሓሳብ ኣንፃሩ ብምኻድ ካብ ስልጣኑ ክግልፍዎ ናይ ግዜ ሕቶ ተሪፍዎ ደሎ እዩ ስለዚ መብዛሕትኦም ሌጂቲሜት መራሕቲ እውን ኣይኮኑን ምክንያቱ ብህዝቦም ተቐባልነት ዘለበሮም ኣይኮኑን ንዝነውሕ እዋን ድማ ክሳብ ዝቐረባ ናይ ጀርመን መራሒ ድማ ብህዝቢ ተቐባልነት ዘይብሉ أمريكا دما بحب زحفر من قد استسعري كلهم دماكم يمنير ثم نتقوينا زد فوز نبر نايو كاي مرح زنبره بزحفر من قدي تواريد تسعير كلاتهم نتقوينا زد فوز نبرو مريكا مسكربه بزحفر من قد يم تسعروا سلمتاي بس كوينات زي زربحنا اوروبا كم زي كونه يوكرين زربح كم زي كونه تزبي فلتي دحان كابزيوم للعلي كقلت ازخل ليك اون تسكر كنسمع spoken a lot in the past about this US-Russian rivalry at the core of the NATO-Russian rivalry, of course. And then we discussed the efforts by the Americans and the Russians to end the war, restore relations. However,
I wanted to ask you today about the Europeans and their role, because you were just speaking at the EU Parliament, which is now your speech that is all over the internet, and we ended up in a very strange situation, it seems, where everyone እዚኣ ንሪኦ ዘለና ክልተ ዘድንቆም ፕሮፌሰራት እዮም። እቲ ሓደ ብፀጋም ዘሎ ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስ ንኤውሮፓ ሕብረት እውን ኣብቲ ባይቶናቱ መፅኡ ዘርድኦም ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ግለንዲስን ዝበሃል ኖርዌጃዊ ፕሮፌሰር እዩ። ነዚ ኩነታት እዚ ካብ መጀመሪኡ ብሰፊሑ ጌጋ ምዃኑን ኤውሮፓ ኣብ ጉድጓድ ናይ ኣሜሪካ ተኣቱ ከም ዘላን ኣብቲ ጉድጓድ ድማ ጉሒፎማ ክኸዱ ምዃኖምን መቓብሮም ባዕሎም ይቑዕቱ ከም ዘለውን ብዝሰፍሐ መንገዲ ዝተዛረበ እዩ ነይሩ። ግን ሰማዒ ረኸበን ጥራይ ደይኮነስ ክዓፅዎ ብዙሕ ፈቲኖም ነይሮም ንክልቲኦም ማለት እዩ። ታንክስ ጋድ እቲ ኩነታት ተቐይሩ ሕጂ wants the war to end. We find the US, Russia, China, indeed most of the world on the same page, including the majority of Ukrainians, by the way, who are also even willing to accept territorial concessions to get a peace. It seems like the one exception, or at least the main exception, is the European Union, in which the threat of peace that it might break out appears to, again, spark panic. And the Danish Prime Minister even argued that peace may be more dangerous than war. So this is, again, a huge... ኤውሮፓ ብዛዕባ ኤውሮፓ ይተዛረብ ዘሎ ኤውሮፓ ጠቕላላ ኣብቲ ፀወታ ኣብቲ ዘሎ ሕጂ ኩነታት ተገሊሎም ኣለዉ ብኩሉ ዓለም እዮም ከዓ ተገሊሎም። ምክንያቱ ፀረ ሰላም ይኸዱ ስለ ዘለዉ ህዝቢ ዩክሬን መሬቱ ተወሲድዎ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ግን ሞትን ጥፍኣትን ጠጠው ክብል እዮም ዘልዩ ዘለዉ። ህዝቦም እዩ ዝመወት ዘሎ። እቲ ህዝቢ ዝበዝሐ ትክክለኛ ኦፒኒዮን ፖል እንተተገይሩሉ ድማ ነቲ ኩናት ወላ እውን ራሻ ሒዛቱ ዘላ ትወሰዶ ሰላም እዩ ዝደሊ ህዝቢ። and this is reasonable ምክንያቱ ንመን ኢኻ ትከላኸሎ ዘላት መሬት ኣብ መወዳእታ ኩሉ ህዝቢ ተጠፊኡ ራሻ እኮ ክትወስዳ እያ ብሓይሊ ሽዑ። ስለዚ ተወሲዱ ተፈፀመ ጌጋ ተፈፂሙ ሕጂ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ኣለዎ እዮም ዝብሉ። እቲ ኤውሮፓ ዝበሃል ግን ንዩክሬን ከነሕይላ ኣለና እቲ ኩናት ራሻ ክትሰዓር ኣለዋ ክትዳኸም ኣለዋ እዩ ዝብል ዘሎ። ኦኬ እቲ ቾይስ ንሳቶም ዝመረፅዎ ዶናልድ ትራምፕ ኣይመረፆን። ከምኡ ስለ ዝመረፁን መንገዲ ድማ ናብ ጣውላ ክዕድሞም ኣይደለየን። ንግዚኡ ጥራይ ዘይኮነስ ንሓዋር እውን ኣብቲ ጣውላ ክመፁ ከም ዘይኮንና ንርኢ ዘለና። እቲ ኩናት ድማ ብዘይ ናቶም ተሳትፎ ክውዳእ ምዃኑን በፍንጫ ድማ ንዩክሬን ጋራንቲ ክቡ ከም ዝኾኑ ይገብሮም ኣሎ። ካብዚ ዝኸፍእ ውርደት ወይ እውን ፓኒክ ክብልዎ ኤውሮፓውያን ራዕዲ ሒዝዎም ዘሎ ኢሉ ራዕዲ ኣብ ብራስልስ ራዕዲ ሒዝዎም ዘሎ። ባይ ደ ወይ ሓንቲ ነገር ከርእየኩም ምናልባት ነቲ ዘረባ መሊሳ ከተራጉድ ትኽእልን ተስፋ ከተቆርፅ እውን ትኽእል እያ ንገሊኡ ሓቂ ንምዝራብ ኣብዚኣ ነይራትኒ just give me a second. ኣብዚ ረእይዎ እዚ this is embarrassing. እዚኣ ፀረ ራሻ ዝኾነት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ካያ ካላስ ትበሃል ማለት እዩ። ንኣሜሪካ ተጓዒዛ ምስ መን ክትራኸብ? ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤውሮፓ ክትራኸብ፣ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ክትራኸብ ውሑዳት ሰዓታት ክተርፎ ከሎ ነቲ ቆፀራ ካንስል ገይርዎ። ካልእ ኣገዳሲ ቆፀራ ኣለኒ ኢልዋ። ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ቶፕ ፎሬን ፖሊሲ ሊደር ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኤውሮፓ ካልኣይ ዝዓበየት ስልጣን ዘለዎ ድሕሪታ ኡርሱላ ቫንደርላይን እቲ ካልኣይ ዝዓበየ ስልጣን ዝበሃል እዚ ናይ ፎሬን ኣፌርስ ሓላፊት እያ ከያ ካላስ። ንመጀመርያ ግዜ ድሕሪ ወርሕን ገለን ማለት እዩ ምስ ካልኦት ምስ ህንድዶ ምስ ገለዶ ምስ ክንደይ ተራኺቡ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ናይ ጆርጅ ሜሎ ናይ ጣልያን ክልተ ግዜ ገለ ተራኺቡ ናብኡ ምስ መፀታ ኢልዋ ሶሪ ግዜ የብለይን ንማክሮን ረኺቦ ነይሩ ናይ እንግሊዝ ድማ ክረክብ እየ ነዚኣ ድማ ንፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ፈርገት ነቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ንክትረኽቦ ምስ ሓሰበት ግዜ ከም ዘይብሉን ናይ ስኬጁሉ ናይ መደባት ናይ ቆፀራታት ምግጫው ስለ ዘጋጥሞ ነቲ ርክብ ክገብሮ ከም ዘይደለየ መን የውፅዎ ዝኸ ዩሮ ኒውስ ከምዚ ፌክ ኒውስ ወይ እውን ፀረ ኤውሮጳ ዝኾነ ሚድያ ናይ ቻይና ወይ ናይ ራሻ ደውፆ ከይመስለኩም ዩሮ ኒውስ ናይ ኤውሮጳ ኒውስ እዚ ኢትስ ላይክ ኤውሮጳ ሕብረት ኮሚሽን እቲ ፅፍዒት ዳርጋ ብግልፂ እዩ ዘሎ። ንሕና ብጎቦጎቦ ንብሎ ዘለና እዩ ዝመስሎ ብግልፂ እዩ ገፆም ዝስፍሓት ዘሎ። መቐፀልታ እንታይ ኢሉ ነይሩ? ናይ ዴንማርክ ፕራይም ሚኒስተር ስለንቀነ እንታይ ኢላ ተዛሪባ ቫይራል ከይዲ ነይሩ ካብ ኩናት ሰላም እዩ ሓደገኛ ኢላ ወልከ ኣታዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ በይኖም ፕላኔት እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ኢሉ ሰብ ካብ ሰላም ንላዕሊ ካብ ኩናት ንላዕሊ ሰላም እዩ ሓደገኛ ኢላ ተዛሪባ። ስለዚ እቲ ኣካይዳ ናቶም ፀረ ሰላም ምዃኑ ንፁር ኮይንዎም ኣሎ። Huge shift, I guess, because the EU was sold as a peace project, and indeed in the 90s the Russians contrasted the EU as the good West versus NATO as the bad West. But again, how can we explain this panic? What has really happened? Is this interest, ideology,
to believe their own narratives that Russia is attempting to restore the Soviet Union, is a dependence on the US. I guess, how are you reading this dramatic, I would argue, negative shift by the European Union? Well, thanks, Glenn. Great to be with you. I have to say, I'm confused because I would have expected more from Europe. Of course, Europe is divided internally. There is a lot of anti-war sentiment in Europe. Most vocally, Prime Minister Orban of Hungary, Prime Minister Fico of Slovakia. There will be a new government in Czech Republic, most likely. That will be an anti-war government later this year. So the old. እንታይ ዝብል ዘሎ ኤውሮፓ ከመይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ወሪድዎም ዘሎ ፍርህ ድዩ ባዕሎም ዘበገስዎ ሕማቕ መንገዲ ምምላስ ያብይዎም ብኸመይ ተንብቦ ኣለኻ ንዝብል ሕቶ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ዘሰንብድ ድማ እዩ ኤውሮፓሲ ካብ ኤውሮፓስ ካሊእ ኢኻ ትፅበይ ከምዚ ኣይትፅበን ኢኻ ብሓፈሻ ኤውሮፓ ግን ክትሪኦ ከለና ንኩሎም እውን ሓቢ ኣኪብና ክንፀርፍ ወይ ክንጠቅፍ ኣይንኽእል ኢና ብዙሓት ኣብ ኤውሮፓ ዝተመቓቐለይቲ ኤውሮፓ ሕብረት ዝበሃል ዝተመቓቐለ እዩ ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ነዚ ኩናት ዝቃወሙን ካብ ኩላቶም ንላዕሊ ድማ ብዝበርትዐ ድምፂ ዝተቃወመ ድማ ናይ ሃንጋሪ ፕራይም ሚኒስተር ቪክተር ኦርባን ክኾን ከሎ ካልኣይ ድማ ሮበርት ፊሶ ዝበሃልካ ናይ ስሎቫኪያ ሕጂ እውን ካልኦት ንኣሽቱ ሃገራት እውን ይመፁ ኣለው ካልኦት ሃገራት መንግስታት ናቶም ኣብ ኮንሰርቫቲቭ መርገፂ እናመፀ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ንኩሎም ሓቂብካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ብዓብይቲ ኤውሮፓ ዓብዪ ፀገም ከም ዘለዎ old Austrian-Hungarian Empire, the Habsburg lands are going to be pretty much united against this war. There are lots of voices all over Europe that want the war to end. That's what public opinion polls show. But the political leaders, not so much. And in fact, they go down to defeat one after another, those who have been prosecuting this war. So European leaders became very unpopular during this period. Of course, the economy suffered tremendously by the cutoff of low-cost natural gas from Russia. This sent the German economy into contraction. That spiraled to the rest of Europe. Energy costs have soared. Governments are unpopular. In Germany, the SPD ruling party was shockingly collapsed in its public support in the recent poll. Macron is very unpopular in France. So what's puzzling, why I say I'm confused, is that these politicians are not following public opinion. They're not acting like politicians trying. So እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ሓፈሻ ዘገርም እዩ እቶም ፖለቲከኛታት ጠቕላላ ብህዝቦም ደገፍ የብሎምን ምክንያቱ እቲ ቁጠባ ስለ ዘይሕሱ ዘሎ እቲ ህዝቢ ድማ እንታይ ወርዶ ኣሎ ኣብ ገዝኡን ኣብ ሂወቱን ይርዮ ስለ ዘሎ ነዞም ፖለቲከኛታት ክጉሕፎም ድሕሪ ይብል የለን እቲ ዝሕዝን እዞም ፖለቲከኛታት ናይ ህዝቢ ርኢቶ ርዮም ሓሳቦም ክቕይሩ ዘይክእሉ ደረቕ ዝኾኑ ፖለቲከኛታት ኢንኮምፒተንት ዘይብቁዓት ፖለቲከኛታት ምክንያቱ ሓቀኛ ፖለቲከኛ ካብ ዘሎ ኩነታት ጠማዚዙ ንሃገር ከርብሕ ዝኽእል እዚኣቶም ግን ኣንጻር ረብሖም ከም ስትራቴጂ ገይሮም ዝኸዱ ዘለው መራሕቲዮም እናበልዮም ዛረቦም ዘለው እዚ ድማ እቲ ክውንነት እዩ ብኩሉ ብየማነ ፀጋሚ ኣሜሪካ ካብ ኒዮ መፅያ ናይቲ ዝገበርኮ ፀጋታተይ ክምሕቕ እየ ክትብል ከላ እቶም ካልኦት እንታይ ግን ወሪዶም ከምዚ ኮይኖም እስከዚ ያስምዕዋ war ended with the nuclear devastation of Japan. The Cold War terrified the post-war generation with the threat of nuclear havoc. And 33 years after the collapse of the Soviet Union, Europe has been taught a severe lesson. Its long-standing dependence on the US for protection is no longer a certainty. In fact, Washington has made it clear. ስለዚ ከም ትሪእዎ ደለኹም ኤውሮፓ ንኣሜሪካ ከይዶም ብርኪ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንክስዕሙ ይጓዓይሎ በብሓደ ግን ዘምፅእ ኣለዎም እንታይ የብሉን ዶናልድ ትራምፕ ማለት ክትብሮ ትኽእል ይመስለካ ግን ቨሪ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ፕላን ዘለዎ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ክዛረብ ከሎ ገለ ከምዚ ተራ ዘረባ ብዕምቆት ዘይሓሰበሉ ገለመለ እዩ ዝመስል ሕጂ ብኸመይ እዮም ኤውሮፓ ከነሽክዖ ንኽእል ኢና ገለገለ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ኖት ዲስ ታይም ብዝተወደበ መንገዲ ቤላ ብረቂቕ ዝኾነ ሓሲቦምን ኣምኪሮምን እዮም ኣምፂኦሞ ዘለዉ ስለዚ ኤውሮፓ መመፂኦም ኣብ ብርክናቱ ገሊኦም ዕድል ናይ ፖላንድ መራሒ ከይዱ ነይሩ ንሰዓትን ፈረቓን ተፀቢዩ ንዶናልድ ትራምፕ ንክረኽቦ እየ ዝብለኩም ዘሎ ክንደይ ደቂቕ እስከ ረኺቦ 11 ደቂቕ ይረኺቦ ኢሎም ስለዚ ኤውሮፓ ኣብ ኣሜሪካ ንባዕሎም ቀዳምነት ውሃቦም የለን እዚ ከዓ ድሕሪ ወርሕን ገለና ንብል ዘለና ኣብ ቀዳሞት መዓልታት ማ ይትሕሰቡ ኣብ ቀዳሞት ሰዓታት መዓልታትን ንካልኦት እዩ ዝረክብ ነይሩ ባዕሊ እስራኤል ገለመለቶም ዘገድስዎ ማለት እዚኦም ጠቕላላ ዕድል ሲኖም ኣሎ ድሕሪ ወርሒ እውን እንተኾነ بعبي دما ناي نقد كيناتون كجمري بحال سلا زلا منغو. In fact, Washington has made it clear.
It does not want to shoulder the burden of Europe's security forever, and that message has been received loud and clear. Now, 80 years after the end of the Second World War, the strategic and physical map of Europe seems to be changing. And it appears that Trump and the Russian President Vladimir Putin have come to a deal, and the continent is now rethinking its entire security framework. France has now stepped forward, offering its nuclear umbrella to shield Europe from external threats. French warplanes armed with nuclear weapons could soon be stationed in Germany, signaling a whole new era in European defense strategy, as the United States, under Donald Trump, threatens to pull its military presence. ስንታይም ዝብሉ ዘለዉ ዘረባ እዚ ድማ ንነዊሕ እዋን ወይ እውን ሓያል እዋን ክኸልል ቀኒዩን ፀኒሑን ኣሎ እሱ ድማ ብሓፈሻ ኤሮፓ ናቶም ናይ ኒኩሌር ዲል ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ኒኩሌር ድማ ኦልሬዲ ዲትረንስ ዝብሎ ንመከላኸሊ ወይ እውን ንፀላኢኻ ንመከላኸሊ ንመፍርሂ ስለ ዘድሊ ፍራንስን ዩኬን ኒኩሌራዊ ኣፅዋር ኣለዎም ቀደም ዘማዕብልዎ ኣቲንክ ኣብ ከመይ ኮንዲሽን ኣለዎም ዊ ዶንት ኖ ብሓፈሻ ጀርመን ምስኦም ኮይና ሓደ ናይ ኒኩሌር ዩኒት ናይ ኤሮፓ ንክገብሩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኦኬ እቲ ሓሳብ ሕማቕ ኣይኮነን እቲ ዘገርም ግን ሓደ ንዑ ኣትሪርካ ክትሕዞ ትኽእል ዲኻ ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ፀገም ናይዚ ኤሮፓ ዝበሃል ከም ዝበልኩኹም ዝተበከለ ቆልዓ ዝመስል ፖሊሲ ስለ ዘለዎም ኣትሪሩ ንጉዳዩ ክሕዝ ዝኽእል ኣይኮነን ወልፊ ስለ ዘለዎም ኣሜሪካ ክትሽፍነሎም እቲ ህዝቦም ድማ ስለ ዝፀየቕዎ እዚያ ፅቡቅ ጌርኩም ዘክርዎ ዌልፌር ስቴት እዮም መሂዞም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ናቶም ሸይጦም ገዲፎም ጉሒፎም ንህዝቢ በዚ ክትከይድ ተለኻ ኣኪድ ኦኬ ሶሻል ክትክፈል ኢኻ በዚ ተኸይድካ ድማ ከምዚ ክንገብረልካ ኢና ሰብኣይን ሰበይትን ድሕሪ ተፈላለዮም ንሰበይቲ ንምሉእ ሂወታ ክንከፍላ ኢና ትወዲ ከምዚ ድሕሪ ኮይኑ ክንከፍሎ ኢና ክትፈላለዩ ትኽእሉ ኢኹም ካበይ ዝመፀ ገንዘብ እዚ ገንዘብ እዚ ኣብ ምክልኻል ስለ ደየውፅዎ ዝነበሩ ዌልፌር ስቴት እዚ ናይ ሓዳራት ሕንፍሽፍሽ ብፍላይ ሕብረተሰብና ኣብ ኤሮፓ ትሪኦ ዘለኻ ውፅኢት ናይቲ ዌልፌር ስቴት እዩ ዌልፌር ስቴት ማለት ድማ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዘሎ ኩነታት እውን እቲ ቀደም ሰብኣይን ሰበይትን ሕማቕ ፀብቕ ተነኻኺሶም እዮም ዝኸዱ ነይሮም ወላ ፍቅሪ ይሃልዎ ወላ ገለ ተፀዋዊሮም ሂወቶም ይገብሩ ነይሮም ልክዕ ከምታ ኣብ ኤርትራ ወይ እውን ኣብ ካልእ ኣፍሪቃ ዘሎ ኣብዚ ኤሮፓ ማስቲካ ምሕያኽ ወይ እውን ገለ ንእሽተይ ምክንያቱ ዝተረኸበ ይፈላለዩ ካበይ ስለ ዝመፀ እቲ ገንዘብ ኣከምስታት ስለ ዝውዕል ዝነበረ in the future ነገራት ክቀያየር እዩ ምክንያቱ መዓንጦም ሸጥ ከብለሎም ካበይ ክመፅእ እቲ ገንዘብ ንምክልኻል ክኸውን ዘድሊ ምክንያቱ ባዕሎም ፀላእቲ ፈጢሮም ኣሎ so this is going to change ብዓብዩ ናይ ነፍሶም ዲፈንስ ክገብሩ ኣብ ዝሓስብሉ ዘለዉ ድማ ብዙሕ ለውጢ ናይ ፖሊሲ ክገብሩ ከም ክግደዱ ምዃኖም ኢና ንርኢ ዘለና ብግምጣሉ እቲ ኣብ ኤሮፓ ናይ ኤሮፓ ዕጫ ኮይኑ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ፀጋታት ዘይብሎም ኮይኖም ተሪፎሞ ዘለዉ ድማ ለፀልሰና ስቶሪ ነቶም ኤሮፓውያን ኮምፕሊትሊ ተሰሚዕዎም ኣሎ ዩክሬን ዳርጋ ተሸይጣ ናብ ኣሜሪካ ትኸይድ ኣላ ንሳቶም እዚ ኩሉ ዋጋ እናኸፈሉላ ከሎ ገለ ካቡሲ ሬር ኤርት ረኺቦም ድዮም ገለ ቁሩብ ንቁጠቦም ዝሕግዞም ነገር ክረኽቡ ትፅቢት ተገይሩ ነይሩ but this didn't happen ሓንቲ ስቶሪ ክነግረኩም እያ ብዚኣ በኣ ጌርና ንውዲ ኢና If this was a card game, Putin would have the best hand. His trump card? Donald Trump himself. The US president seems to be on Putin's side. He's been praising the Russian leader, repeating Moscow's talking points and hinting at a summit. Listen in. I've had very good talks with Putin, and I've had not such good talks with Ukraine. They don't have any cards, but they play it tough. But we're not going to let this continue. This war is terrible. A dictator without elections. Zelensky better move fast, or he's not going to have a country left. Got to move fast, because. All that in just 30 days. It makes you wonder, why does Trump like Putin so much? Is it just politics? Is it ideological? Or is there something sinister here? First, some context. Trump and Putin have always shared warm ties. ሓንቲ ዘረባ ኣላ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ሓንቲ እውን ኣይኮነትን ነዊሕ ዓመታት ዝቐፀለ ቲዮሪታት እዩ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ስለምንታይ ንፑቲን ዝፈትዎ ኣቲ ወላ ኣብዘን ሕጂ ሓደ ወርሒ ገይርዎ ዘሎ ንፑቲን ሓንቲ ግዜ ይነቐፎን ኩሉ ዝከኣሉ ክገብር ምዃኑ ምስ ክረዳዳእ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ድማ ፑቲን ስማርት ሰብ እዩ ኢንቴሊጀንት ሰብ እዩ ክብል ይገልፆ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ስለምንታይ ምስ ፑቲን ቅርበት ዘለዎ ውልቃዊ ድዩ ገለ ዝተታሕዘሉ ስለ ዘሎ ድዩ እንታይ እቲ ምክንያት ንሚድያ ብፍላይ ነቲ ሊበራል ሚድያ ዝበሃል ዘሎ መተና ይበዓል ሲኤንኤን ገለ ንዓመታት ቢዚ ዝገበሮም ኣርእስቲ እዩ እንታይ እቲ ምክንያት እስከ ንስማዕ ገለ ቁሩብ ትለይ ቲዮሪታት In the 2016 campaign, Trump praised Putin. When he won, Putin was among the first leaders to congratulate him. In office, that equation continued. Both leaders met in 2018 for a summit. It came in the backdrop of Russian meddling claims.
the FBI said Moscow had interfered in the 2016 US election. But after meeting Putin, Trump rejected that. In other words, he sided with Putin over his own intelligence agencies. كم نريد لنا ني عبد 2016 كبرص كله أتي سلة عمر بباتنا أمريكا CIA يغني FBI كلاتهم ترى بتحت تعدي حركة مزوجة مستير مالتيو دونالد ترامب من تان نكي عوت انتهي لهم هيلاري كلينتون من تان كتعوت لهم مصر شارك كم زلون بوتين قال يحيزوا لهم زلون بوتين كم زورون نربحنا بوتين لنا راشا كسرح كم زغلون لهم شمن متيا بزح من قد خيدهم يوم نويح من قد خيدهم بزح صريحهم اليوم أبزد ما تسلة عمر بباتنا أمريكا CIA يغني FBI إيد كم زنا برا من الجار that's why نزوم تكالا جاتهم كتر يوميلو نخيسة بقيس دولة شعوي كعلون ونعتو واشنطن كاب عمل لا الخينوه جيجن تمليسو نخلو نجر أول دي بمتي سلزلو نخلاتهم قصبيس كعليهم يدللو أتجزيتي فنلندا استجبر وعلن أبناء منجو بوتين دونالد ترامب قصدي نيان تايلم حاجتهم سليانا كاد نقول خازلو راشا انترفيري قبل خمسة أبتمرج عاد ورجال قليل أمه أنا نسجن بوتين أبزي فيتني في ترقيبة حتى تقبر اللي غادي خايلني أي قبروني يزال قيل سلزبالني نبوتين يزعم مني لهم نتهم سليانا تقديشو نبوتين عمينو يلوم تسألي لهم نيرو حقي دما he already knew that سليا عن صاري سرح كم زلوا تردي ونيرو. All I can do is ask the question. My people came to me, Dan Coates came to me, and some others. They said they think it's Russia. I have President Putin. He just said it's not Russia. I will say this. I don't see any reason why it would be, but I really do want to see the server. So the warmth is not new. The question is why? There are 6 main theories around it, around why Donald Trump likes Vladimir Putin. These are theories. Number 1, that Trump colluded with Russia, that Putin meddled on Trump's behalf in 2016. Now, this angle was investigated by the FBI and the US Justice Department, and that too for almost 2 years. And what did they find? Nothing. So, حركة بتتيورتات أمونغو كلتيوم زلو زربانا مجلسي فلاديمير بوتين بسلا عمر بباتنا وتبقى غيرون دونالد ترامب حجيزوا 5 نبرات من رجال زبل تيوريو ثلاثة عامات كل سلا عمر بباتنا أمريكا اللي يتم على تنفتشوا ولا حنت تجبتي رغبون جن حنت غير رغبوا خلوا مصر عشان تراقيبي لهم كم رجال كسر رزوا بزح فتينهم يوم كاسيوا فتينهم يوم سلزين دونالد ترامب already تدامج غيرهم اليوم سلدي سلط أمبر هذا. No evidence of collusion. These probes were criticized in later reports. They said the FBI acted in haste. Either way, no evidence of Russian meddling. Theory number 2, that Putin has dirt on Donald Trump, basically some sort of compromising material. This became all the rage in 2017. A former British spy published a dossier on Trump's alleged links to Moscow. قالوا دما فلاديمير بوتين الراشان قال حماق نقرن دونالد ترامب حزوم له ويلهم ما نوي تزاريبهم له ولا حنتو زعبون زترغ بيلن معناته دحرق ندي عمتاتنا نزارب زلنا اتم سليانا اوروبا يقولنا امريكا نتحبا برز قبر وزن بر درامات دماي. And guess who hired this former spy? Trump's opponent, Hillary Clinton. The dossier was later proven to be fake, yet the allegations have not stopped. Theory number 3, Trump is obsessed with strongmen. As weird as it sounds, it fits a pattern. Trump has cultivated good equations with authoritarian leaders like Xi Jinping. دونالد ترامب حيالات مرحتي يفتيو ناي سمين كوريا يخون ناي تركيا يخون ناي راشا يخون وكل ناي إيرترا كبهم مرحتي تفتو حيالات مرحتي تفتو دغمات مرحتي فتوني سلاتي حانت كابتن كتكون تخليها بالتيوري دونالد ترامب حيالات مرحتي سلز فتو بهمين دونالد ترامب فتو كما كتبت تخليها ناي بريزنت ناي تشاينا كونكولو فولي فتوى تعلو بريزنت شيون انتليجنت سمارت سبي زبلو ناي سمين كوريا زغول سيطان زبلو سمارت سبي زبلو ني راشا كومو ني تركي سلازي حيالات سبات مرحتي فتو of China, Recep Tayyip Erdogan of Turkey, Kim Jong-un of North Korea, and of course Vladimir Putin of Russia. Trump himself has shown autocratic streaks, so maybe he admires people with the same qualities. Theory number 4, Trump is not a Cold Warrior. Now, the Cold War was a titanic tussle of the 20th century, the United States versus the Soviet Union, capitalism versus communism. This conflict created distrust towards Moscow in the US, and it continued even after the Cold War ended. Many senior US politicians lived through this period. They rose through the ranks during the Cold War, so their default policy was anti-Russia. Now, Donald Trump is the same age as them, but he was not a politician during the Cold War. He was a businessman. قال دما كابتن كولد وور ووريرز بحالو ويوناي كولد وور ابتكوينات زحل كوينات انصار حبر السوفيت واغوز نبرو بوبو بيز تبغوس بوليتيكانيا نا امريكا كل جن راشا صللوم دونالد ترامب كابو ما يكونن بوليتيكانيا ينبرن بزنس مان نيرو
ንራሽያ ብዓይኒ ጽሊ ከምቲ ኢስታብሊሽመንት ናይ ዋሽንግተን ገይሩ ኣይርያን እዩ ምናልባት ሓደ ካብቲ ቲዮሪ ክኸውን ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ እዩ ኩሉ እዚ ግምታት ዝወሃብ ዘሎ እዩ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ዶናልድ ትራምፕ ብርግጽ ዝኾነ ይኹን ምስ ፑቲን ዘለዎ ነገር ዝደለይዎ ክረኽብዎ ኣይከኣሉን ካልእ ካብ ሪያሊስት ከዓ ምናልባት ኣብ ኩንነት ራሽያ ሓያል እዩ ሓያል ወታደራውን ቁጠባውን ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ስለዚ ኣብ ኩንነት ኮይኑ ክሪኦ ስለ ዝደለ ድማ ምስ ራሽያ ምስራሕ ውፅኢታዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዛዕባ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ራሽያ ዘለዎ ዝምድና ዘይተባህለን ዘይተገብረን ዘይተወስደ ስጉምትን የለን ግን ናቲንግ ሃዝ ቢን ወላ ሓደ ብቅኑዕ ተረጋጊፁ ዝተረኽበ ነገር የለን ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፑቲን ብፍሉይ ናይ ረብሓ ይኹን ናይ ገለ ከም ዘይብሉ ምናልባት ፖሊሲ ናቱ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢና ክንብል ንኽእል ብሓፈሻ ነዚ ዝምድና ዶናልድ ትራምፕ ዝኸዶ ዘሎ ምስ ራሽያ ቅድሚ ሕጂ ፈቲኖም እዮም ክብትንዎ ንዑ ግደ ክብትኑ ድማ ዶናልድ ትራምፕ መመሊሶም ጥሊ ኣብ ልዕሊ እቲ ስታብሊሽመንት ናይ ስላያን ናይ ገለን ከም ዝገብር እዮም ገይሮም ብሓሶት ስለ ዝገብርዎ ዝነበሩ ዳትስ ዋይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሕጂ ብፍላይ ኤውሮጳውን ኣብቲ ኩነታት ይሳተፍ ስለ ዝነበረ ምስ ፑቲን ሽግሩ ፈቲሑ ነቶም ከምኡ ዝገብርዎ ዝነበሩ ዝለዓለ ማንዴት ስልጣን ናይ ኮንግረስ ናይ ሰነት ሒዙ ስለ ዘሎ ንዓታቶም ክሕምሽሾም ኢሉ ተበጊሶም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ክንውዲና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ሃቡ ሳብ መወዳእታ ምሳይ ፀናሕኩም የመስግነኩም ድሓንኩም